Dobrý večer. Znova ste ma sledoval. Prečo? Neviem. Tak poďte. Čo vás sem privádza? Musím nájsť zázračného jelenia. Prečo? Lebo je zázračný. Ako je zázračný? To by ste nepochopili. Prečo by som to nepochopila? Lebo by ste tomu nerozumeli. Už som o ňom počula. Je to obávaný duch hôr. Mali by ste tam ísť. Ale ja mám v stredu prednášku. Robte ako chcete, ale ešte raz vás nájdem v mojej skrini, tak si ma neželajte. Meine liebe Trude, jetzt ich bin bekannter amerikanischer Jägermeister. Mein Deutschsprache ist sehr gut. Aber jetzt ich brauche ein Spezialtiere für meine Jägersammlung. Mach eine Spezialtiere-Projektion für mich, bitte. Weiter. Nein. Was ist das? Wir mit Hand. Was? Wir mit Hand. Ah, ja. Weiter. Was ist das? Wunderbar Hirsch aus Karpaten. Wunderbar Hirsch? Ja, wunderbar Hirsch. Das ist ein Stück für meine Sammlung. Trude, ich fliege nach Karpaten. Ich würde schießen. Mein Gewehr. Mali by ste tam ísť. No. Ale musíte si zaplniť aj túto sféru mozgu. To znamená mysleť celým telom.
by som to potreboval. V severnom Honte, na dosť veľkom kopci na juh od starobilého mesta Krupiny, nad neveľkou útulnou dedinkou Šabračským Vrbovkom čniejú do výšky pomerne zachovalé rumy v minulosti mohutného hradu Šabrať. Po Bakovcovej smrti zdetili hrad i pánstvo Erdődyovci. V severnom Honte na dosť veľkom kopci na juh do starobilého mesta Krupiny No pozrime sa, čo hovoria o hrade Skúpe dejiny. O počiatkoch hradu nevieme celkom nič. Z archeologického hľadiska je však viac než podstatné, že na našom území vznikali už koncom 13. storočia studne, po ktorých do dnešných čias nezostal ani len náznak ich voľakedajšej existencie. Keď nám to chytí, tak za také nejaké 2-3 hodiny sme v Rožňave, tam vyzdvihneme Sučekovú a môžeme ísť rovno do Karpát. Do Karpát? Ale veď tam žije zázračný jeleň. Zázračný jeleň? Áno. Mali by ste tam ísť. Tak, a teraz môžeme ísť.